Ang lo lutok hi ZPM asarkar wala tibo kan tumani ZPM Chief Minister Chuan portfolio anei vedon lo a minister te ayan kolanga chaklo deu adom kanga athan pui maya ZPM committee sanga hian kan ngai tua to a thu to fel tak kan siam to a ZPM sarkar chuan zuzor kan ti to pang kan ti pathian le ako ran du lo zong in ZPM ni kan kal vedon lo kan sarkar hona kan ti dan tur chu kova hi afrika kan thale don ani point company lian kova sing le tu te dai reka kan dor lo dan zona tha kan ti ten afrika sal hi chotianga ti kan tum rualin kan tum dan taka chuan arrowa sal dan ngai tu ani ati ro dan chini ama pakatsu nisa phoro san dry ani furtena kantan athalu tuklo mai thei amane ro chu to jok thret kan ti ve thai tur chu a chuan so ani an chuang sawa te chuan atuin dang kha a leidu company anoma chu kan belok don ani atui kha kan thal don ten akor kha kokopit ang hian aman theya organic manure leidu anom reng chung company chu kan dor bokang tisuan avai khan sunga changvek theini tuan ati ro na moni munrang sanga kan din dona chu tiang lam boy puidu inom chuan ram te lo jong lok ro tisuan training kan peng songa kar khat atok training nan company nena awle me mani mun sang ati rongna kan dinanga han holding policy nuaya bu kan tran sang mai don chuni loan in mamo chuan in langa garantora kan tang mai don ani tisuan a hringa nam liam to lo hian a ro value added in alet engemo za ta towin kan thon suak thei to don ani kong lo lutok hi ZPM asarkar wala tibo kan tumani ZPM asarkar chuan rer fesaing so thing in chinganga ke si khatcheng somnga aniang ZPM Chief Minister chuan kal pakhat bak amamodon lo ZPM Chief Minister chu kar man towa athudon lo ay